Sindikata pravosuđa Srbije, želim vam dobroveče, dobrodošli u Budvu na 24. sportske susrete zaposlenih u pravosuđu Srbije. Sindikata iz Bosne i molim jedan aplauz za njih. Mislim da je to dovoljno za početak, nećemo vas više zadržavati, ovaj oficijalni deo je završen. Sada se naoružajte dobrim raspoloženjem, uživajte u muzici uz provereno dobar orkestar koji će nas zabavljati ove i narednih večeri. S tim u vezi pozivam predsjednika Sindikata pravosuđa Srbije, Ivicu Cvetkovića, da zvanično otvori 24. radničke sportske igre zaposlenih u pravosuđu Srbije. I još jednom, dobrodošli u predivnu Budvu i uživajte. Hvala Sanja, dobro večer svima u moje ime, u ime organizacijskog odbora Sindikata pravosuđa Srbije. Kao i svake godine i ove godine smo imali, određenih problema oko smeštaja, ali nije lako organizovati preko 1200 ljudi, smestiti i da svi budu zadovoljni. Nadam se da je to i za nas, nadam se da ćemo u narednom periodu u 6 dana da se lepo povedemo, da se lepo družimo. Nadam se da ćete poštovati sebe kako bi poštovali i druge i da ovo vreme povedete kvalitetno, da se družite, takmičite u sve projekte. Hteo bih da pozdravim Sanja Veka, kolegu RADNIKKE Mirkovića, predsjednika Sindikata institucija Bosne i Hercegovine, koje je za nama. Hteo bih da se zahvalim i pozdravim osoblje hotela Park, kao i osoblje ostalih objekata koji su nas ugostili. Nadam se da će se potruditi da udovolje vašim zahtevima, potrebama kako bi ovdje bili zadovoljni. Ne dužim dalje, proglašavam 24. sportske susrete otvorenim, želim vam da se lepo provedete, družite i da uživate u potrebnom danu. Prijatno!
pozdrav koleginice. Kako vam se čini znači ovde smo na 24. radničkim sportskim igrama, a kakav vam je utisak? Utisak je predivan, znači nismo stali ovih dana, takmičili smo se non stop. Danas imamo riblju čorbu i prelepo je stvarno užitak za pamćenje za celu godinu za sljedećih igara. To je lepo rečeno. Baš. Idemo dalje, puno hvala. Hvala. pravosuđa Srbije je ekipa pravosuđa Beograd. I za kraj obratit će vam se predsjednik Sindikata pravosuđa Srbije, Ivica Cvetković. Dobro večer svima, evo polako završavamo ove susrete. Evo bih da čestitam svim učesnicima, svim pobjednicima. Bilo je ove godine napeto. Ako je neko sumnjao u neko nameštanje, toga nije bilo, to mi ne radimo. Rezultati su bili do poslednjeg trenutka napeti. Može da vičete ula, znači može ko izgubi da bude nezadovoljan, ali rezultati su takvi kakvi jesu. Druga godina za redom bila je tesna između Osnovnog suda Smedereva i pravosuđa Beograd. Ja iskreno sam navio da pobedi Šabac, da osvoji ove godine prvo mesto, ali valjda će se desiti sledeće godine. Htio bih sve da vas pozdravim, da pozdravim domaćine, ekipu hotela Park koji je pružio ove godine da budete usluženi i zadovoljni. Poslužilo nas je lepo vreme, imali smo sinoć, ajde da kažem jedino kišu, ako je trebala sinoć da padne bolje nego večeras. Da ne dužim dalje, 10 sati je, pošto da nastavimo sa muzičkim programom, ove igre proglašavam zatvorenim, vidimo se sledeće godine, da li na ovom mestu ili